L-appoġġ għal kandidati nisa li kontestaw l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew din is-sena tripla meta mqabbel mal-istess elezzjoni fl-2014. L-ismijiet ta' nisa fuq il-karta tal-vot f'dawn l-elezzjonijiet żdiedu bit-2 għal 10 meta mqabbel mal-elezzjoni ta' 5 snin ilu. 10 kandidati nisa li bejniethom fl-ewwel att ġabu aktar minn 122,000 vot, kważi triplu meta mqabbel ma' 43,000 vot li ġabu bejniethom it-8 kandidati nisa fl-elezzjoni tal-2014. Din is-sena kienu 3 l-kandidati nisa li ġew eletti: Miriam Dalli u Josiane Cutajar fisem il-Partit Laburista u Roberta Metsola fisem il-Partit Nazzjonalista. Fl-2014 kienu ġew eletti 4 nisa: Miriam Dalli u Marlene Mizzi u Roberta Metsola u Teris Komodini Kakija. Fl-elezzjoni tal-2009 ma kien hemm l-ebda mara eletta. Din is-sena Miriam Dalli kienet l-iktar kandidata tal-Partit Laburista li kisbet appoġġ mill-votanti. Fl-ewwel att ġabet aktar minn 63,000 vot, kważi triplu meta mqabbel ma' 23,000 voti li ġabet fl-2014. Il-kandidata l-oħra mara eletta tal-Partit Laburista, Josiane Cutajar, li kienet l-iżgħar kandidata u l-ewwel waħda qawwija fl-istorja tal-pajjiż, kisbet 15,600 vot. Minha l-oħra Roberta Metsola kisbet 6,000 vot iżjed minn kemm kienet ġabet fl-elezzjoni tal-2014. Biex issa li nofs il-kandidati eletti Maltin fil-Parlament Ewropew huma nisa, l-appoġġ li kisbu mill-elettorat Malti f'din l-elezzjoni huwa doppju minn dak li kisbu l-kandidati eletti irġiel. Fil-fatt, Miriam Dalli, Josiane Cutajar u Roberta Metsola bejniethom kisbu aktar minn 117,000 vot, filwaqt li Alfred Sant, Alexa Ju Saliba u David Casa kisbu bejniethom 65,000 vot. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.